Afternoon guys, so andito tayo ngayon sa Aguilar. Ayan guys, oh, bayan ng Aguilar, Arangkada Aguilar. Ayan guys, Aguilar, part ng Aguilar yan guys, oh. Arangkada Aguilar. Ayan, church ng Aguilar, oh. St. Joseph Patria Parish Church. Ayan kayo guys, oh. Yan. Yan, so nakatid ako dito sa Aguilar. Medyo umulan-ulan dito ngayon. Ayan guys, oh. Today is November 12, Saturday. Balik na ng Dagupan. Ingat at God bless us all.